thil tu zong zong te in zawa in chibai kabuk le vek cheu ni voin hi ni som ni thla som pakhat sang ni som ni pali ania tuna hianin longtlai gym huna kanom le towa kan makar tun thla kan makar ni som ni pakwa taga ni som thum hianin state arm wrestling championship pakha Aizol Ramhun Indora nei ani dona chumi turatan chuanin longklai lama kan arm wrestler chak em mai te tuna hen ruam man na training an nei meka longklai lama kan arm wrestler te an thok rip khop maya he state championship arm wrestling a hianin gold emo silver emo kha hon nge an tuma tuna hianin players te po ain buat sai na sato khop maya tin he ni som ni pakwa tanga ni som thum anei tur state championship arm wrestling a hianin gold le silver la phachina khachu Mizoram ayo tel turanga ngai thei kha ania chumi wang chuanin longklai lampanga kan arm wrestler te po hianin tran an kho la samaya Mizoram ayo tel ngei hi an tumani tituna hen hai kabula hianin longklai district a kan arm wrestling association a kan GS kan secretary awma ani hi kan riat turang chi te po kha ani hnen chang hian kan hre chho turangai don taila tin ani hi aming hi amo silal roi tluanga ania ani po hi aban vua adar vua hi thakop maya secretary ani kan ti to kha ti chuanin zona lama kan hankal chhonghal mop mai nga ma saberin chi baila le hei kan makar tun thlani som hi pakwa tang ani som thum kianin state championship arm wrestling aizola nei ani don ni kan lo hria chumia chuanin in now te ho po hi tel turin hei training an nei chomek zel ding kan hria state arm wrestling championship pa hian longtlai atang hianin players engzat borvel nge tir tura in be seile alo mo me ne kan be se asang khop maya kan puwa chana te tha ten tel tura be se hi mi som ni borvel ania amaro chu attend school now pangte college student te ania chu an ma ni school ate leave dil te anga yanga chu tiang te an lo dila an lo the ni chuan mi som ni chu cultura be se kan ni chu ti rwal chuan an ma ni leave le an mu dana zir te po khan som ni atanga kal thelo tur tlema zong chu kan mai the amaro chu tuna cultura kan select chin hi chu mi som ni vel kan ne ani chun an white category a kha eng tenge ta khan in tir don le wait soi ra riat thei ngam riat thei ya wait thi tuna hianin senior le junior angin a hloma chuan kan thena ta chuan senior a hian weight 55 below 7 is 65 le 70 in a kalanga junior hian 50 below 55 below 60 below 65 below le 70 below hemi weight sang hian kan naute weight thi kan khel kim deuh vek donin alangane alomom he mai ani chuanin he longklai district arm wrestling association a hi eng tika din nge ni ti kha hriat acha kom riom maya tin hruai tu ming te po kha soyarem chuanin min han soi sak donem nia alom ome ne longtlai district arm wrestling he hetia longtlai district anga kan kalpui tran he kumin kumtir lamatang chaweng kan kalpuya February tha tangen chu amalama po club ang te chuanin activity chuan nei to amara chu association anga mumal taka kan kalchu kumin kumtir atangin bul kan trana ta chuanin swai tu hi alung thukimin kan omveka ama sabera chuan kan president ni F banal nema ani chuan vice president hi lan sanga ani chuan secretary hi kema amo silar hoi tluanga ani assistant secretary hi F lalian chunga ani ti chuan kan treasurer hi silar wad moi ani kan finance hi zoram pari ani bokane amaro chu van doi thak takin natulna chung kolam har sadna ne wangin kan swai tu vice le president hi
chung kalam har sana wang le an tak salam risel nai na atin lo wangin tunari chuan vice le president he kan ne ri lo ane he secretary koma tangin in khan kan nei ma jong president in charge kalau chelai lo ane ani tak chu alo mom hle mai ani chuan kha i soi manga khan kumin tang chawa Longlai District Arm Wrestling Association kha function ni khan i soi ta tun tha top lo ma khan ai zola in kal don ning kan sia eng tin nge kal vel na tak tak kha sum khangai don sia in pol hi pol nau pang tel ani a poisa sum lam panga khanin har sat na sa takin in tokin ka ringa ti khalai vel sumin han tho chu dan vel kha hria ta rem chuanin soya rem chuan min ha soi sam non ni kha apoi mau khop mai helai te hi kan mutan na ni kan activity he a district huab le a Mizoram huab pa po tournament he keima ni pualen tournament lian he voithum district chunga kumin chuan kan buat sei to chuan district po na po national le state level voi ni kan kal to chu vai voi rup kan kal to ta ne chuan so kan activity he keima ni discipline nau pangte te lo kan activity a thapa ngai ko kal view in ka ria ta chuanin fe chuak reng kan ni ve a sum le pai po hau tak khop maya hemi chungchang a kan nau te po in hlona te kan lo zon pui thina amaro chu siang kan school no pangte tamzo kan ni wangin rol khai zo ka in hlo te a har sa ve a kan thiang to kin kan chua ve a ma se hetia kan kal don hian sarkara dilna te kan juk siama amaro chu sarkarin kumina budget a min da man tak lo wa chuan kan sarkara tanga be sei tur kan nei lo wa mi mal tom ngai te le sarkar kan MDC lamte ve burte kan lo khon thina ani point an thiang tok chumin chwa ve na a kan ma mo te awaya min pusuk tur chuan a hau tak thama Mizoram chuan district to ber kan ne wangin kene kan expenditure hi sang maya tuntuma pomi somne kalam holam tur he aizol dei ni wangin kan riana tenen ngai to phei chuan kan budget hi nuai chuang ani a ta chuanin tuna po hian kan sarkar lampang te le MDC te le mimal dor te le hemi arm wrestling a contribution miran thopui te anom ver chau maya ma se he hian min latin lova ma se kan nauten theito banlo chua association ina kan ti thebak chu mani point kan sengang ka mani sum seng pon kan kalang ti te anom le zel wangin tuntuma po chu tiang nen tang kopin kal theidin huna kan no dinga de alo mom hle mai ani chuanin Longlai District Arm Wrestling Association nuaya hen active players an tiang chi kha engzat chi nge in nei ti kha hriat wa cha kom ve alo mome nia member active hetia member ka ran ziak lu thau chan lo active tha khop maya district pania tournament kan siam nung bera po kan district population ngai to chuan tournament a mi za chuang kan tel theya chuta tang chuanin Mizoram level a po mi za thum za level kan ni lain helaya district pakhat chawa mi za chuang kan tel the ni chuan kan activity hi alo thavi wing ka thea arm wrestling po min hut pui view in ka thea a chu chuan swai tu te min ti phur tu po ni a ta chuanin tuna hianin player he hetia training te le mani in lama ti tang tenen chu chuan player somnga borvel chu kan nei in ka thea a member pia lampang member he tuna hianin register he mi som borvel kan omane ani tak chu alo mom hle mai ani chuan hei kan soi yang khan kan soi la soi nu tun tha ni som hi pakua tanga som thuma khanin state championship arm wrestling kha in vakal don ta heta hianin bei sei na in ei sang players te enin tun tum chu ka bei se sang hop maya engwange kan ti chuan kan nau te he mane kan nung thalu ka po Mizoram Open aizo lunglen huna kan nei zo chia Open he tournament he tianga nei zong a chuanen Open he
akhir bera achan chu a local po an tlema ta chuan a local chun hi player thaklang angtluka ngai the ni a achan chu senior player te national kal to ten lo ni hloma chu ta po chuanin ke ni hian mi pali kan tira ta chuan silver kan hona chuanin pali zinga mi pathumin first quarter final first semi final kan thleng da kane chu ta tang chuanin kan nau te hi an tha thokhat ti kha ke hian be seina kan nei ne ani tak chu alom om thin hle mai ani chuan hei in fiam mi tam tak na hroi tun in na zone a ian colin karinga arm wrestler te bi kin mo ang tinga khanin latlang wa tha tak tak thi sen tha tak tak kan ni don sia rui hlo i hei kan thalai ten min ti boi tu tam tak ani tlat me heng tinga hen in zir tir na hi ange i players te a hianin na sa tangin awareness ang chi khai nei chile khalai ve ka riat wa cha kom ve zona poi mo tak ni ka thia helai hi kan mi zo player te na kan mutan na pakhat ni pon ka thia sarkar ang zong te pon rui lo te kan dawa te na ko than ang zong te le NGO ang zong te po hian kan dawa kan lo cham ning ka thia ka wa sei sol ni lo sela amaro chu kan do dan dik takin tuna hian ke ni chuanin kan kalpui ni kan shadawa achan chu am wrestling chu rui lo ne na kal kop the ni lawa rui lo le zuk le muam zial zu ho hianin table hian lo mol pho zel ane ta chuanin an mani mol pho an du lo wangin rui lo hi choble chilin an kalsan ni ka ria ta chuanin tuna kan player jinga hian rui lo le he tenga film thelo chu player a po hianin kan la lut vak ngai lawa am wrestling tui tak tak ma chop ne he hianin chertla ka ni ti ho he am wrestler ni tur po hian ke ni hian member a kan seng lut thina ne ta chuanin kan thalai te pon kan discipline te an lo zom tha a thalai khom ti taka engemo khachu thina maro chu khang khachu kan discipline kan khau em awangin chutiang an pal po hian ke mani hnoya hian an mani ti thin ten local sanin he am wrestling ron lu to chuan nun tharin lo nu ve thina ne ani tak chu alom am he mai ani chuanin a top lampang te pon hai don tai la in players te training an nei lai te po ha kan ko var tura ngai tai la zona top na tan enge lom thu sei du na emo in nei chuanin a top na tan min nei sak la chuan top lam kan tai mai don ni do ale lom chu sei tu hi tam khop maya abik takin he min channel min cover sak tu B17 motovok hen a lom thuan sei duwa voi tam tak kai ma ne kan ti boi po enge ne kun chet takara po hetiang ni khwa hian min tlan chengai lova ti hian min ron boi pui thina B17 motovok hen a po lom thu kan sei duwa akal zel na po du sakna kan hlan du boga tin amimal ang zong pon lom sei tur tam tak kan ne mi malin kan sei seng lovanga he state championship kal theina tura mi mal zong te le sarkar ang zong te poina support na min pe a sum le pai te le thu tha min zil tu zong zong te chunga po lom thu kan sei du ne le heta hianin kan am wrestler hey extra ron la mega ban tha ti chakatum ni ngai tur ni extra lana sakop maya zona pani khatche kan hang zo don ni mai ki min chel sakla i min kha min han soi sak ta che kaming hi Isaac ani Isaac mo ani chuanin enge hei tun thla ni som hi tokwa tanga som thum Izola state championship arm wrestling nei tura hianin eng weight category angai khel don le ka permanent weight hi 67 ani ma se 65 a khel man katum 65 mo ani chuanin i hupurem hupur la ani chuanin enge nangman arm wrestling rim shima hianin background kha khia cha kom riu maya mizor enge district ai oi mo in enge lo champion na ang chi khai nei to em alai vel kha nikum November thla kan lungleya long tlai player te mi parukan kala ta chuan 60 below ka khela ka van duan ti don nge bronze medal ka hon tham bronze medal mo state ona ka medal hon chu ni ma ka so yang khanin kan players te long tlai arm wrestler te hi a mei mayan ni lova an chak em maya
an tum ru boka tuna kan ngai thak ta kan khanin ani poi kan chen pa Isaac apo hi lung leya ni kumlama lung leya nei zo tak arm wrestling in ti siak na nei zo ta ka khan bronze medal kharon hon to bok ni le in kom na hun thatak mi siam sak lai kan lo me o Kalau mah. le he ta he ni kan chen pa hi kha aron pot vele ngarang me hi ban tha ti sak na mi mai ki min cha sak la Đây tắc khi cho finger xiêm nan ya. Tan để roll tan po hình trăng khai em tan này. em hi mo he ti po vak vak kha Ai đi đâu in. ti ni Thiên ngầm phát sinh đua ta. ti ngai ti dan che kha Thiên po ta ta in finger hiện là về ngay ta. Finger in, half finger xiêm nan tan này. So in cột buồn nào ra rằng cho hook kia begin thì là top roll thâu ha cần về ha. So finger hay cầm hong trăng khai em mà. Slip lâu na ha ni đâu cả. he ti in kut khu ma kha finger kha poi mo he ti na ni mo finger chaka kha finger chaka kha poi mo don ti na ni mo ani chuan in min kha min an soi sak don em nia Hindi paling mo na mo niya. van lal mo no ma mo Mo no mi ti. mua no ma mo ani chuan in hei kan thria dang kha ni tun tlan ni som ni pokua tanga ni som thum hian in aizola state championship arm wrestling in khel dona eng weight category ang ei khel don le Tu na khi chuan 63 kan ta ni. Chuan 65 below khil ka tu ma. 65 below amo ani chuan i hu pore Voi khat na te ni ve an hop for. tun hi voi khat na tur mo ani chuan in practice na ang chia long klai big long klai tau chunga hianin arm wrestling in ti siak na nga voi khatal perform to Perform to golden jubilee a khan 65 a khan. Bronze kala to a. Bronze ma. Tung ko ma. Ima ni association bikin an tum. Ata khan 16 na khel to boka. So ta chuan bronze bok kala le ni. ani chuan in dei sai om don hle maya voi khat na tura po bronze le bronze ngota khai lam mai ta khani ta tiro ani chuan in fiam mi de a hian enge poimo ber ni siat le Fiam ya tak hi chuan ui thil thil hi khoi lo la. Mani risen na zuk le mo hi thil lo la. Tong kai ber ngar. ani tak che kan lo me o ani hi kan huang hianin an practice mol maya hianin kati ihan in el pop pop kha nge om zia le kha khale Ani min lo soi fia sak don telครับ speed อันนั้นเสียง speed ไปหมอเอ็มเอ็มอ่ะครับพี่ถ้ากันเพย์ฟังเราไป speed อ่ะกันกำจนกัน speed มันคือนะครับพี่ก็ speed อ่ะอันฉลุตัว speed ก็เทรนได้อยู่เลย speed train na mo ani jo kati el pop pop kha lo poi mo le tin na mo ไปหมอ ani tak chu ani zon han practice le don te ule tuna speed pop pop pang khan le hei hi an so yang khanin arm wrestling a chon poi mo em maya speed pop pop kha poi mo em mai niอันนี้ที่การสอยยังข้านี่state championship arm wrestlingนี่สมที่ประกวดจังอ่ะนี่สมทุ่มในตัวละข้านี่อันเก่าดอนะลองทายหิงินยันนี่บวชใส่นะอันเก่าชงปุยแม็กอันนี้อ่ะอันบ้านหัวพ่อที่เลี้ยงสักแม่เฮ้อันเบสใส่นะสังตักกันเลยนี่อัน district players เนี่ยยันนี่ให้กันกันแรงอ่ะให้ตายกันเฉียนป้าอันหัวนี่ที่ดัมเบลอารอนพูซับถ้าพูดสับเวดัมเบลละค่ะจริงๆบ้านท่าตีจักรตุ้มตีน้ำเนี่ยไม่ก็มีกันสักละก็มีดัมเบลกันนะให้ที่อินตี up and down เวละค่ะเงี้ยตักซาตันจังไฟนะบ้านท่าลำปังเนี่ย โอ้ยได้เวลิเซียม อะไรเราบ้านเรียกไรตักที่มออันนี้ชวนก็มีดัมเบลกันที่พูดวักขานี่อาร์มเรสลิงลำมาอัพหุยใจนี่เสียม โอ้ หุยมออันนี้ชวน ลำปัง ปังอันนี้ชวนนี่มิงค่ะมิงน่ะสวยสักดอนเนี่ยเฟลกิมมาอันนี้ชวนนี่การเชื่อต่างขานี่ทุนขานี่สมที่ประกวดจังอันนี้สมทุ่มยันไอโซล่ะลงไปอัมเรสลาร์เตอินกัลดอนะแต่ขันเอ็งเวทแคตตากรียังไงเขียนดอนเลย 50 below 50 below อ่ะมั้ง boys boys อ่ะมั้งอีกพูดเลยเฮ้ยขัดเตล competition อ่ะเฮียนี่อีไฟต์ต่อย บ
golden jubilee ham ve khat golden jubilee ma ni chuan in kum tir bor vela long tai chan mari hola arm wrestling competition om khanin ta hani tele tel long ma ani tak chu ani chuan in nge infiam ni te na kan ti tur ni ai sia ta kha min han soi sak don em ni infiam ni te ta ne nge poi mo ber ti kha nge zuk le hmom ti te rui lo ti te ang tiang chi te kha discipline chat ai ni nei kan lo me cái record này khai in ban online ha Cái gì được lắm xây về lắm cái gì rồi ha sẽ rồi đấy cả đỉnh lắm mi hi ni Long Lai district 70 kg champion lai ania cái tal chon helam hi dai champion lai ani ve bok ni sẽ tung cho unfresh lâu về official lang cho ni lo impul về mấy anh ani cho ready go đây là một chocolate đây làm bằng ăn chocolate fresh lâu đi thì vui vẻ chứ đó hele anh ti teu le he ta hianin long klai lama arm wrestler an hu fu le lo ma dumbbell aron choi chara khoin dumbbell choi la khamin han da thak sakri lok la zona pani khat an han pelok changa mai kimin chel sak lok la iming kha riat wa cha kom ve min chu Samuel Chandama mo ani chuanin kan riat tangin hai tun thla top hian aizola state championship in Caldona eng weight category angai khel don le 65 amo ani choni hu phure hu phur lo mo acha na chu Mizoram pum huap top khani dona arm wrestler chak tak darbu tha tak kha influan khom don sia level khan zam nai nei mi lo mo ani chuanin gold emo silver emo bronze emo hon hi in base shelo ve kha chu thian thu ma ani tak chu ani chuanin yange infiam mi ta na poimo ber ni sia ta kha ong khat chen le muam su zuk le mo mi sum thai khamo ani chuanin long klai tao chung bi ka hian arm wrestling bi ka hian nge su hu lo nei ve to thin dem ti kha riat wa cha kom ve tournament ha memorial le golden ha khela ma se zat na kala lo chu tournament voin ni i khel to na zat na khaila la ri che lo ta tu na chuanin dan na dang deu tong em state championship pa hian dang enting in ring talk em ta enting extra lak dan ve la kha i riat wa cha kom ve lak da lo lak dan chu kala ve fek me lak dan e ting chu ani em chu ani tak chu he ta hian he arm wrestler kan mu fu le lo me ani zona kan han pele do na ni khatia chemi ipo kha ange taksa tan chang kai na nei ti kha pakhat chen min han soi sakte hemi tengam po khan helai kan ban le helai vet kha effect vekta ni chuan Entinan duna state aizol teng Caldona hamia kan ti vak lo pon hemi kha kan tilum pa the renga mi kha that nan mi kha chen phot le lok te le ani chuanin tengam po mo atang vek hai helai tha kha siam ta ti dan ya ta om ol me me tengam po ti lo mo hian tha te siam pa le kan ni kan tiluma alo mo me ani chuanin mai khi min chel sak la i ming kha min an soi sak ta che coming to janthal lom ke ma nia heta lom tai han am wrestling here ka tui pui ve a thei top to ka chwa ani tak chu ani chuanin kan hria tangin tun thla top lam hianin state arm wrestling championship bakha in Caldon ning kan hria eng weight category angai khel don le tun state aizong khel to hand category 60 below ka khel do na 60 below mo ani zon i hu phurem mihing thu tu kan nia thina pang chu upur om lo chu upur ve tho ma se thei to wan chonga kan thei ma ti in buat sai dan le achan chu state championship a hianin Mizoram Puma arm wrestler chak tak kha in fuan khom do na engting in buat sai dan kha pakhat ni tal khan ni han soi sakte
hian kan ho tu te lam te le si kan senior ho ten ji ma te en kong apo min pui min kai roi veka kan thim na lai te chuan kan har sat no da lai te ale ti da tur ve mi zir tir veka khami a han kan thim lo do lai om chuan ho tu te lam te le mani ai senior ho ten min pui zela he mi ji ma hian ani chuan arm wrestling bi ka kanin enge su hu nei to pakhat tal soi turo me mani memorial la kan khela khan pathian zara gold kala ve loa chuan heta LT hall la hian e golden jubilee pol khan pathina silver kala le bok kha kan hria tang khanin tuna ka bulading a hi armrest longklaya armrest lar kan chuan ber te jinga mi kha ani ve thawa kha a background chu kan hria gold pakhat le silver pakhat a or to ni ai zolo rong kal huna po longklai lampanga kan armrest lar te hi chu lo pong po zuam ngo ta kha inti sual de mai the mo an ro speed pop mai thei chu ni ani chuanin armrest lar te na infiam mi ka ta na poimo de ni hriat pakhat chem hina soi saklai lo le amre ferli ne kan tia athenin taksa fit khara lo ko ta tok te thina masi su teng chu ni lo in film nai mo amre sa engkong po zo ila mani discipline le mani taksa hi engkol ila chuan entinan zukle hmuam ti vela po hian film hi chu kan ngai achan chu mizoram ti kong kema kan hiam veka mania kan hampui deni ka po kha asia khomol pe han gold level the ni khaw khamiang do kha ama po kha self enge timang discipline kha ani that mai ba khan ama khan sum theya khatyang khan e tun lai if you me thalai te po hian ye chu kan zom vek ka be se ani zon zona to berna tan armrest la rin ta armrest la rina in dream in tumber ka chu mizoram ai of fe chu kha in tumber khan ni ta in ka sia voi khatal mizoram ai of fe chu hi nang ma ri ru a henin a omem om thu tiang chu emani ho association le tu pon kan du vek mizoram ai o te tiang mo India ai o national level state ai o level he kan chak vek chumiat ti the tur chuan kan training na sa ani tak chu le kan lo me le he ta hianin an chen pa hi he kan fu le lo mai exam alam map maya kami trong kai na kha to ten min dan soi fia saklok ta che hemi hetia kan chen hi finger control le cupping hetia kan tumpui te kan huma hetia kan koi te na ang chiang kha ya kami train na han kan mang thina ani chuani hetia ni ti ta te ro finger kha a chak ron ti na mi hetia finger kha finger control sim hemi kan tumpui te na mi lo hetia kan finger a khep le tur ka kami train nan kha na ti chakna han kan mang thina ani tak chu ani chuanin i hing kha soyarem chuanin min ha soi sak ta che kaming hi la kan huwa ania ani chuanin kan shiat kan soila soinu tun kha problem kianin state arm wrestling championship kha in kal do na long tai mingin ta khanin eng weight category angai khel don le ke hi 70 below mena poisa 70 below ani chuanin hu pure tom na tura ta hi chon hupur than lo mo achan chu mizoram pum hu khani to don sia mizoram ma arm wrestler thachim thiaw kha influence khom do na nang ma in ring to ke ring to khom mai tu na chu gold se mo silver mo gold mo pakhat tal hon the in ring em ala he ka khoi mo ber hi chu hon ka tuma ka tu dan ber chon gold thi gold mo ani tak chu ani chuanin long thai district ayo emo in enge arm wrestling hani lo fe chuak to thin ya background chu chim kha min han soi sa che dun kum tir march kha khan state thau hi ai zo a hang kan vak khele kami kha chuan voi khan na te nia kan la nar fa sa emani ho ko kan na junior shima ta han 70 below a thau novice ka khela ase ka van duaya engma hon lawin ti kan ole ta chuanin long tlai chunga hian mani dewa lo tournament an siam golden jubilee le golden jubilee a khanin gold kala chuanin
tournament a phasal le zo ka khan silver kala to bo ni ani chuanin bronze le silver kha pahni ila to ti na ni ta arm wrestling competition gold le silver zok arm wrestling competition na iteng to na sim sima abel khom ve khanin gold le silver kha on to ti na ni khan ta a kan ria ni long kla ya chuanin arm wrest lara kan chuan ber pol ti la kan soi sual lutuk lo mai thai a background a po kha a gold le silver anina tarva to maya a beisei amala ka point beisei na sang tak kan nei ni ani chuanin infiam mi ta na poimo ni a hriat kong khatal min han soi sak ta che infiam mi ta na poimo ka ti chu phasal be la chuan hei chu kan soi thin do chu nia with thil ti hi poi em ma hei kan taksa ti che thei zo ang chi zu emo drugs ang piang chi trim zial po ni se heng ang taksa ti che na se em chu chu ka cha ve du pa chu thang tha le zel te le kan chalai te tan pon ka cha du chu ti hi thei sham chuan ti lo ila ka ti ha ka cha du ni ani chuanin arm wrestler ni ta enge dream ni in garing arm wrestling lama hian Mizoram ai o fe chu hi voi khatal hi chak ve tu mem chak chu ka chak ko patun tum state hi national culture thanna tur ani pa gold medal kala thei ni chuan Mizoram ta na fe chu ve nge hi ka tu mani chu chu dream la dream ti pui tling turin du sang sang ber kan plan che le he tu na hian kabula hianin long klai arm wrestling association na kan ho tu nu kan hu fu le lo mai ani hi introduction te po aman en kan ngai thla chho tura ngai tai la ama saberin trenu longklai district arm wrestling association na hian eng chanvo nge eng ni na ngai chan ti kha I chel ti kha min han soi sak don em liang tuna hian in longklai district arm wrestling association na hian treasurer kani treasurer mo ani chon nei inaute hui kan hriat tangin tun thla top ni som ni pa kuwa tanga ni som thum ni hianin aizol huna state championship arm wrestling kha an khel don ni kan hria ta hianin enge inaute hi base nei nei sang em ya an how de hi tuan oya an practice da na te an thi ti da shim shim ai han tuan oi chi na ho tu te an oya an man ni a han sa ni base da sak tak so kan nei ve ni ta district ayo an fe chwa na tu ra hian ege motal tại district tan an medal medal pakhat talan ron hon kai base kan base ni ani chuanin longklai district arm wrestling association hroi tu ni na tangin lom thu soina tur tam tak ni in karinga in lom chu soi du nai nei ni chuanin min han soi sak la kan du tok don ni ya longklai district arm wrestling association te hi kan din jan na hi alare lawa kum February tha chang han kan ding ve chawa ma se nimal chan pui na te sarkar lama chang te in chan pui na le ham chat na tam ta kan donga long tu sei sen lo hi tam ta kan nei ani kan council lama chang te po in ni se enge mo tournament kan nei don le tanga district IO kan fe chwa don han kudra khan min kaltir ngai lawa don tum state championship khel tura kan in pa jana a po ni se council lama chang in kan CEM te le mimal dor sum don na lama chang te le mimal achang te po in chan pui na tam ta kan donga in longklai district mi pui te chunga lom thu kan soi boka tin kan players te ami mala sponsor na te an neya tin association pinga sponsorship te an nei boka hindung takin longklai district association pingin lom thu kan soi ani le kom na hun thatak min siam sak vai in hera lom thu kan soi le he ta hen arm wrestler chak em mai ki min chal sakla an mu ani hi kan hria tangin ani hi chu kan shafur toina rin oma national nakpura nei zo ta ka khan national arm wrestling championship nakpura nei zo ta ka khanin silver medal aron hona bronze medal jok aron hona longklai district min ti ming thatu ania kan chuang ve kop maya tuna po yani kan soi le kan soi nu tun tha to phianin aizola state championship arm wrestling nei ani dona chumi tan chuanin in buat saina abai ngor khop maya joni ko in hing kha minan soi sak don em ni
Cặp mình he vanal đua ta anh nhé. Vanal đua ta tiền cầu ta chứ. Anh ấy chọn anh weight category anh ấy khéo đón lên. 70 senior à. 70 senior à mà. Junior trang cái senior ấy cái chậu ta. Anh ấy chọn arm wrestling big à hiện background sim mà khác. Anh ấy hiện zone straight sen đầu tâm tắc cái này cái ringa. Mình hàng soi sắc đón em niang champion yêu ni to nang chi ta khác. Sang ni som ni bát ni akan. Ami ai bị cố na hiền. Arm wrestling mas sabar anh nhé. Ta chân silver cái là. Chúng mình rồi chứ. Long tay akan. Long tay ở thâu ni chứ. Chúng mình chân college yang akan. Di kumalok kan. Kan này lẽ. December akan. Ta chân IT below akan cái khéo này. Akan goal cái là chân COC cái này đấy bốc không? Chân mani lok. Memorial tournament akan IT below thâu à goal lệ COC cái này lẽ. Chân golden jubilee akan IT below thâu kan goal lệ COC cái này lẽ. Kami về cái này long tay perform đó chứ. Chân Mizoram ang ahian. Lung lệ open à Mizoram open akan silver cái là chân state championship à bronze cái là lẽ. Chân novice championship akan gold kala le aja national akan bronze kala le ni medal lak rim sim apo kha atam to em ya ani hi long klai district tan chuanin dua da hi kan chuang ve em ya he aban adar vua sim sim apo hi alian chatel tol khop ma kumin tun kha thatopa state championship arm wrestling nei na tura po hianin alaka hianin long klai district ni puiten bei saina sang takha kan nei ani ti te po khan soi vele khan ta se ani chun state championship nei na turum a hianin ange examen giảm này chưa có thiết ra à khôi mà đã bọn gì sẽ vay ra mà cái khôi hiện giảm này chưa cách này bắt ngay luôn mà ichap et zok ti nan ta acha na chu hey state championship ni to chuanin Mizoram pumpuya arm wrestler thachin theu kha influence khom bol sia giảm nó khảo lem lo anh ấy chuanin gold emo silver emo gold emo hi lo hon le thai ring em cái ring khop mai ring khop mai mo anh ấy chuanin atop na dan lom chu soi na tur tam takin in ka ringa ni han soi sak ta che lom tu soi na tu he tama kan sarkar lama trangpon an thayang topin beka ba MDC lam ta cái soi seng lo ase cái mami private big sponsor itu kadaya kanai try mema juju kami John Marie akian LS Suzuki okan ani tak iting pui in naman tal chukan lo tumveng chati khan sponsorship ha jeng santhum avaru pui ve tro nia chuan hey ai ikhan san chuan state level lo emo national ang pon ni se Asia ang pon ni se lungai re su kan thei to bin ma kan lak pin chinga sponsor dir halo zak re su te hati min kha mo an fel khop men ma an dor po ke dor nuam tak ania ania po scooty kan la to ke ni pon ta khan customer mi khol dan po acha khop mai ke ma ka hu dan chuan lo va dor ve tu ni du tin mo lo va dor ve chau turin lo sei sak po ka ni ani tak chu ani chuanin hey kan tun tha top hianin kan soile soino aizola in kaldon ta in banel turin entinga itak sa in ti fit dan te ban han ti chak dan te extra lak dan sim sim makha atom na dan ni soi sak lakan du tok mai don ni riêng lại lại hiện cái câu chuyện mà chim hi có muốn khoảng cấp về top đi cho cái chuan em mi cái công trên chúng làm thì cho cái khối rất tí là cái khối số lẩu vai hiện mà chest shoulder bicep vai hiện wrist finger cái khối rất cả tiếng về đều cho cái này anh ấy tập trung lẽ in công nó hun chặt được mình xem sắc vai thế nào làm tôi nói sao lẽ thấy không vậy rất vui lên hey Long Tai District Arm Wrestling Association answer tri ki kanya etun state championship ko kal thena tu kong tam tak mitang tranpuina te kan donga chumi piala ma chuan apui tum tu ber training nam hun hemi gym nei tu pa hi
kan nau te zing lama le an ma de tu hun la training the tu ren hun apea mun ol bin kiana achuma he lom tu tam tak sei tu kan le ya kan nau te an nok sak me mai mo ti zong chuan member te pa ngai register member te anum ven zing ai kan nau te ti khanen mi dang te ang thawin en kola hun an lo training man ro te hau tak ma man tak te phal takin helai training na te result tak ne hemi ke ma ni kal thina tura hun le tha le ama improve na ege kan chana phang ko hian hemi gym ne pa sangan he na po hian lom thu kan sei ne gym kan zela tura ko tu sakna kan pa ne